hadian bangalale RTI na sekretariat yang jinglat ikus aspa sempulai sekretariat nanta aspa arpo serikorsyo tementa pade le biang ka RTI haboro department po mekalia tigidon department ro gibang sem 4ai ke basau santeli department tementa ikini kepala yo menta nga wara ka report api menta bagi paiba kintip haboro department gilat pos santeli te habakenya ka total jinglat pos bro khoi kapoi khat news pa pra pos khat news pa pra pos namun kong watari resources department kalai chispa prapolai teli kabar ka directorate of statistics kalai chispa lai polai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai pui teli directorate of agriculture lai san teli nada kasai anwatari conservation kalai aspa ar phunri teli mo kasai anwatari conservation aspa ar phunri teli nanta ka directorate of commerce and industries kalai jadu chispa kalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai jadu chispa sau phupra teli nanta po directorate of sport kalai tang lai phuteli sport kalai phuteli nanta personal department apo sekretariat mementa mencuam 4 yo agar report teki aim tahdian personal department ke balabat hidau chief minister jungi kadon kijing theli ka pulus nam tau joint secretary khatwei teli deputy secretary lai teli apo personal department nanta Meghalaya state rural livelihood society kalai ka pus haduh khandai pho teli nanta health department kalai ka pus haduh sanspa sau phanyu teli babun gimpak ngapat yo report kumga is kasihil ngampat yo report bat kiwe department kum support jowe ngapal sim report catura ro ngapal sim nanta forest department kalai ka pus haduh khandai phanyu teli ka prudi kalai ka pus tang khat khandai teli ka education kalai ka pus nagyo ta khandiat report tang ar phanyu teli nanta ka directorate of community kalai ka pus khan ru teli tiga total ka pus haduh mentai ni department banglayo agar report kalong be khan news pa prapus te habede bagani ka RTI bangayo mentasni tigane ka fai ka bangawara angne kane ba de ka accreditation list nam ta kinung te sarkar khoi ka accreditation list mun kane ka de ka sti nam ta kinung te sarkar ka sti kamun ba ka don lese yo don ka ginoi no te sarkar ba sim jingjar ding promotion ane ka don jing thung kam be an le ka don gano ka jing bomyo ai pension le ne ka don ka jing transfer kam be an teknologi sorkar kani gadi sti nam ta sarkar lagi don kam ki basem jenjar kontak bayanga tehne ki don gilis paro nado ka joining report ka confirmation deed nanta ka request war ka don kai ni tikane gadi ka accreditation list ka bang awara nanta sni pat kini ki post ka ba lalaj nanta ko mabata yapi ka poi khan news pa pra ka so si ba thu yapi ro idon ki post kiba officiate la inshallah pendu adu khandai penyu nanta ka komposnit karau la pendu hawar jar sikro de kiton ki badu mentai gedang tung komposnit karau po department te habede ka officiate gedang don ki batung officiate nanta ko manong po pada anong ston te gane kade ke mawara ka report nanta kasni te ganamla penjurong nganda pule ni ke simpor de ki kantar ki alkanta la kanta te tang ita hi ngawara ka report bapin ya tipsya ba phi baro kiba khamtam kinungwat kam la jamba nangne sikmat kapus kalai rukhan news pa pra bat hakisni ke bansawan ngan sawara isyu ya report ke bangam pat yo report adu menta kulis bo